салом, шумо барномаи ману модарамро тамошо карда истодаед. Барнома аз 3 гурӯҳ иштирокчӣ ва 2 бахш иборат аст. дар ин намоиш мо бо чанд савол посухҳои модаронро бо ҷавобҳои кӯдакон муқоиса мекунем. дӯстони азиз, имрӯз дар барнома пайраву модараш дар гурӯҳи дуюм, Идрис бо модараш ва дар гурӯҳи сеюм Суннатулло ва модараш иштирок мекунанд. акнун биёед мебинем кани кӣ ғолиб меояд. оё писари шумо оромтабиат аст? бале, писари ман оромтабиат аст. бо хоҳараконаш бозӣ мекунад? албатта як хоҳар дорад, бо ӯ бозӣ мекунад. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? ба падараш ё ба шумо? ӯ бештар бо падараш пайравӣ мекунад. дили шуморо зуд ба даст меорад ё аз падарашро? ман фикр мекунам дили падарашро зудтар ба даст меорад. ӯ сергап аст? не, камгап аст. писаратон чолок аст? не, ӯ чолок нест. бештар гапдарои кӣ аст? бештар гапдарои падар аст. зиёдтар кӯчаро дӯст медорад ё ин ки дар хона буданро? зиёдтар кӯчаро дӯст медорад, вале мо иҷозат наметиҳем бисёртар дар кӯча. аз ҳама бисёр киро дӯст медорад? ҳангоме мо ин саволро ба ӯ медиҳем, мегӯяд ки ҳардуятонро бисёр дӯст медорам. либосро бо хоҳиши кӣ ба бар мекунад? албатта бо хоҳиши худаш. оё шумо оромтабиат ҳастед? ман оромтабиатам. бо хоҳараконатон бозӣ мекунед? бале, ман ба хоҳарам бозӣ мекунам. шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? ба падаратон ё ин ки ба модаратон? ман мехоҳам ба худам монанд бошам. шумо бештар дили модаратонро ба даст меоред ё ин ки аз падаратонро? гап ман бисёртар ба бобоям мегзарам. шумо сергап ҳастед? ман сергап нестам. шумо чолок ҳастед? ман чолокам. бештар гапдарои кӣ ҳастед? бубо. зиёдтар кӯчаро дӯст медоред ё ин ки дар хона буданро? ман кӯчаро бисёр дӯст медорам. аз ҳама бисёр киро дӯст медоред? ман бубома зиёд дӯст медорам. либосро бо хоҳиши кӣ ба бар мекунед? ман ба хости худам либос мепӯшам. оё писари шумо оромтабиат аст? не, шух аст. бо хоҳараконаш бозӣ мекунад? бале, бозӣ мекунад. ӯ бештар ба кӣ пайравӣ мекунад? ба падараш ё ба шумо? ӯ бештар ба падараш пайравӣ мекунад. дили шуморо зуд ба даст меорад ё аз падарашро? дили манро. ӯ сергап аст? не, камгап аст. писаратон чолок аст? бале, бештар гапдарои кӣ аст? бештар гапдарои ман аст. зиёдтар кӯчаро дӯст медорад ё ин ки дар хона буданро? ба фикрам дар хона шитанро. аз ҳама бисёр киро дӯст медорад? ба фикри ман бештар манро. либосро бо хоҳиши кӣ ба бар мекунад? либосро бо хоҳиши худаш мепӯшад. оё шумо оромтабиат ҳастед? ман оромтабиат нестам. бо хоҳараконатон бозӣ мекунед? бале, ман бозӣ мекунам. шумо бештар ба кӣ пайравӣ мекунед? ба падаратон ё ин ки ба модаратон? ба модарам. шумо бештар дили модаратонро ба даст меоред ё ин ки аз падаратонро? кам. шумо сергап ҳастед? ман сергап нестам. шумо чолок ҳастед? ман танбал нестам, ман чолокам.
بیشتر گپ در روی کی هستید؟ من گپ مادرمو میگیرم. زیادتر کوچه رو دوست می‌دارید یا اینکه در خانه بودن رو؟ خونه رو برای که اونجا بازی میکنی چی میکنی. از همه بسیار کی رو دوست می‌دارید؟ اوچمه. آفرین بچه‌م. لباس رو با خواهش کی به بر می‌کنید؟ من لباسم با خواهش خودم میپوشم. آیا پسر شما آرام طبیعت است؟ شوخ است. بسیار شوخ است. با خواهرکانش بازی می‌کند؟ بازی میکند. او بیشتر به کی پیروی می‌کند؟ با پدرش یا با شما؟ با پدرش و با تقواش بسیارتر. دل شما رو زود به دست می‌آورد یا از پدرش رو؟ دل مرا. او سرگپ است؟ بله. بسیار سرگپ است. پسرتون چالاک است؟ چالاک است. بهت چالاک است. بیشتر گپ در روی کی است؟ گپ در روی پدرش. زیادتر کوچه را دوست می‌دارد یا اینکه در خانه بودن رو؟ کوچه را بسیارتر دوست می‌دارد. از همه بسیار کی رو دوست می‌دارد؟ بسیارتر پدرش را دوست می‌دارد. لباس رو با خواهش کی به بر می‌کند؟ با خواهش خودش انتخاب می‌کند. خودش می‌پوشد. آیا شما آرام طبیعت هستید؟ نه. من شوخ. با خواهرکانتون بازی می‌کنید؟ من میگویم خیلی دوست میدارم بازی میکنم. شما بیشتر به کی پیروی می‌کنید؟ با پدرتون یا اینکه با مادرتون؟ با مادرم. شما بیشتر دل مادرتون رو به دست می‌آورید یا اینکه از پدرتون رو؟ مادرم. شما سرگپ هستید؟ بله من سرگپ هستم. شما چالاک هستید؟ بله من چالاکم. بیشتر گپ در روی کی هستید؟ گپ پدرم بیشتر میگیرم. زیادتر کوچه رو دوست می‌دارید یا اینکه در خانه بودن رو؟ در کوچه بودن دوست میدارم. از همه بسیار کی رو دوست می‌دارید؟ من پدرم دوست میدارم. لباس رو با خواهش کی به بر می‌کنید؟ با خواهش خودم. اینجا دوری اولی برنامه به انجام رسید. اکنون بیایید می‌بینیم با دوری دوم کی رو خط گرفت. چنانچه می‌بینید در دوری اول پاسخی مادر ادریس و سنت‌الله نسبت به مادر پیرو درست برآمد. اکنون در دوری دوم ما سنجش رو با ادریس و سنت‌الله ادامه می‌دهیم. بیایید می‌بینیم که در این دور کی غالب می‌براید. شما کدام فصل رو دوست می‌دارید؟ زمستان رو دوست میدارم. برای که برگ بازی میکنیم. کدام میوه رو بیشتر دوست می‌دارید؟ اناناس، بانان. از سبزیجات چی؟ من بسیار سبزی و بادرنگ دوست میدارم. بازیچه دوست داشته‌تون کدام است؟ ماشینچه پولدار رو دوست میدارم. رنگی دوست داشته شما؟ من بسیار رنگ سبز رو دوست میدارم. گوش کردن موسیقی رو دوست می‌دارید؟ همه موسیقی رو گوش میکنم و دوست میدارم. رقصیدن رو چی؟ من رقص کردن رو دوست میدارم. برای شما مادرتون کتاب می‌خواند؟ خب چند افسانه می‌دونید؟ دو نام بر کنید. زکی جنگلابو قطعی چی کلاوک. تحفه کردن رو دوست می‌دارید یا تحفه گرفتن رو؟ تحفه گرفتن رو دوست میدارم. دوستی بهترین شما کیست؟ سنت‌الله سلیمان سامان. شیرینی رو دوست می‌دارید؟ بله من خیلی دوست میدارم. اگر دکان داشته باشید یک تایش رو به خواهرتون می‌دهید؟ خب البته میدیم. پیش از خوب کردن دندانهایتون رو می‌شویید؟ البته میشویم.
шабона соати чанд хоб мекунед? 10. писари шумо кадом фаслро бештар дӯст медорад? бештар зимистонро. кадом меваро дӯст медорад? меваи дӯстдоштааш банан, аз сабзавотҳо чӣ? бодиринг, сабзӣ. бӯзчаи дӯстдоштааш кадом аст? мошинча, ранги дӯстдоштаи писаратон кадом аст? ранги сабзро бештар меписандад. Телевизор. писаратон гӯш кардани мусиқиро дӯст медорад? ҳа, дӯст медорад. рақсиданро чӣ? ҳа, рақсиданро хеле дӯст медорад. Отаҷон зура. шумо барои писаратон китоб мехонед? бале, кадом намуди китобро? бештар афсона мехонам. ӯ чанд афсона медонад? дутто. писаратон тӯҳфа карданро дӯст медорад ё ин ки тӯҳфа гирифтанро? ба фикрам бештар тӯҳфа гирифтанро дӯст медорад. дӯсти беҳтарини ӯ кист? дӯсти беҳтаринаш Сунатулло Сулаймон. шириниро дӯст медорад? бале, дӯст медорад. агар дуқан дошта бошад яктоашро ба хоҳараш медиҳад? бале, медиҳад. пеш аз хоб кардан дандонҳояшро мешӯяд? на ҳама вақт. аниқтараш? не. писаратон шабона соати чанд хоб мекунад? шабона соати 10. шумо кадом фаслро дӯст медоред? Ман фасли тобистонро дӯст медорам, барое ки дамгирӣ меравем. кадом меваро бештар дӯст медоред? Себ, аз сабзавотҳо чӣ? помидор, бӯзчаи дӯстдоштаатон кадом аст? батмон. ранги дӯстдоштаи шумо? ранги сиёҳро ман дӯст медорам. гӯш кардани мусиқиро дӯст медоред? Ҳа, ман музикаро дӯст медорам. рақсиданро чӣ? Ҳа, барои шумо модаратон китоб мехонад? ҳа, бисёр мехоҳам. чанд афсона медонед? 5 то. тӯҳфа карданро дӯст медоред ё тӯҳфа гирифтанро? ман хеле тӯҳфа гирифтанро дӯст медорам. дӯсти беҳтарини шумо кист? Сулаймон. шириниро дӯст медоред? ман дӯст намедорам. агар дуқан дошта бошед яктоашро ба хоҳаратон медиҳед? Ҳа, ман дуқан дошта бошам, хоҳарамра якаша медам. пеш аз хоб кардан дандонҳоятонро мешӯед? Не, саҳарӣ намешӯям. шабона соати чанд хоб мекунед? 10. писари шумо кадом фаслро бештар дӯст медорад? тобистон, кадом меваро дӯст медорад? себу бананро бисёртар дӯст медорад. аз сабзавотҳо чӣ? помидор, бӯзчаи дӯстдоштааш кадом аст? супергерой, бэтмен. ранги дӯстдоштаи писаратон кадом аст? ранги дӯстдоштааш сиёҳ мебошад. писаратон гӯш кардани мусиқиро дӯст медорад? хеле дӯст медорад. рақсиданро чӣ? дӯст медорад. шумо барои писаратон китоб мехонед? мехонам. ӯ чанд афсона медонад? афсона 5-6 афсона медонад. писаратон тӯҳфа карданро дӯст медорад ё ин ки тӯҳфа гирифтанро? гирифтанро. дӯсти беҳтарини ӯ кист? сулаймон Идрис. шириниро дӯст медорад? дӯст намедорад. агар дуқан дошта бошад яктоашро ба хоҳараш медиҳад? медиҳад. бисёр хоҳарашро дӯст медорад. пеш аз хоб кардан дандонҳояшро мешӯяд? саҳариё маҷбурӣ мешӯяд.
шаба намешад, саҳар мешавад. писаратон шабона соати чанд хоб мекунад? Дер 10-11 ба хоб мерад. тамошобинони азиз, даври дуюм низ ба анҷом расид. биёед мебинем ки дар ин давр кӣ ғолиб меояд. дӯстони азиз, фикр мекунам ки шумо аз рӯи нақшаи пешниҳодшуда хулосаи худро баровардед. бале, дар намоиши навбатии мо Суннатуллову модараш ғолиб баромаданд. Суннатулло, бароятон ғолибиятро муборак мегӯем. من خیلی خستم بودم. фикр мекунем ки иштирок дар ин барнома бароятон писанд омад ва боварӣ дорем ки дар оянда боз қаҳрамони дигар намоишҳо хоҳед гашт. ман боварӣ доштам ки ғолиб мебароем. мо бисёр тайёрӣ дида будем. дар оянда мехоҳам ки бо духтарҷан бо иштирок кунем. ташаккури зиёд ба телевизиони Баҳористон. ҳамин хел барномаҳои хушро ташкил кардам. бинандагони азиз, албатта барнома намоиши қувваозмоӣ нест, танҳо санҷиши муқаррарӣ байни модару кӯдак аст. хайр, то боздид.